تماشاوان نجا پشتی کو یاسایا بهزکرنا هفگرتنا نتوی و یک بونا جواکی لپارلمنتویا ترکیه هات پسند کرن و ایروجی چویه بردسته سر و کماره ترکیه هورگلین نخشریا چکدانین و فسح کرنا تمامیه پککیجی اشکره بونه گاف بگاف و چوا برف پیش بچه به واجو جالی سازی نولهی وته بری وبرن ایدی و جده گاوان بکتش خواه یاسا بدنگین 467 پارلمنتران هاته پسند کرن میوان مجی گوت گم یاسا د پارلمنتویا ترکیه ده به وی پرانیا دنگان پسند بونه ایدی و گاف بگاف به واجو برف پیش بچه لگوری زانیارین کو مدیایا ترکیه بتایبتی جی مدیایا نزیکی دستلات بلاف کرنه نخشریا چکتانینا پکه و جوان ده گاوان بیک بیک و نهال ورمه به هفره برای خوابتنه گاوا یکمین را دست کرنا تمام وان چکو جبل خانه دست پککی ده لگوری گوتنا میوان ما و هر وها برای جید مدیای ده بلاف بویه کوه لحولیر و لسلیمانی جی ناوند بین دانین ناوند تایبت جبوی دانینا چکان چک و لور بین دانین لگوری هنک نوچیان حکومت عراقی جی و وکه چافدیر به وکه سرپرشت بد مثلا دانینا چکانده به وی آواهی تمام وان چک و جبل خانه دست پککی ده و بین تومار کرن و لدرک بین تومار کرن چه درون هبن چه جبل خانه بن کلو پلندن ین لشکری ین کو بکارتینن ها پککه و همو بین رادست کرن گاوا یکمین اوه گاوا دومین چیه بگمان پشتی چکدانینه سازیا استخبارات ترکیه و لقاده لمیدان دستنیشان بکه که چک هاتن دانین یا نه و یکی دوی بگرال میدان بگرال وان دورین کوتین دستنیشان کرنج بوی دانینا چکان و راپورا که آماده بکه ببیجه تمامه پکه چک دانینه دوی او یک وره دستنیشان کرن گاوا سیمین دیار کرنا وان چکو جبل خانه دست پککی دیه لگوری دبیجن لگوری کو بلاو بویه او اندامین پککی ین کو تین جبو کو سودش و یاسای ببینن جه دپوین چکان ین و شارتی جید بیجن و بریاوان بین اشکره کرن و بین دیار کرن و دولت وان جبل خانه یان تمامی تومار بکل جمخوا نمرین وان چکان ویل جمخوا تومار بکه که او چک بریل که هاتنه بکارانین و جنها و پیوه و چپکن جوانه دی بچرنگی و جهوله راکن گاوا چارمین ورگرتنا چکان همو چکن کو جهن وان بین دیار کرن و جالیه یکینین دولت و یکینین کو بین ارکدار کرن و یک بیک بین ورگرتن ایدید کهونه بن کنترولا هزن او لکاریا ترکیه ده تمام وان چکو جبل خانه به پیوه ده گاوا پنجمین ته گاوا پنجان چیه تومار کرنا وان چکان همو چکو جبل خانه و بومبین کو هاتن ورگرتن ایدی و یک بیک بین تومار کرن و کما بریان هاجی گوت نمرین وان نمرین لسروان و بین تومار کرن و بچرنگی بری هاتنه بکارانین و جنها و پیوه ایدی و چارنویسا وان چکان چبه ریکه و جواره ببینن ده قوناغا ششمین ده ارکا ورگرتنا چکان گوتنه لدروی سینور مبستوان هریما کردستانیه ده استیه هزین چکتار ین ترکیه ده اول و دره پیرا مشغول بن و لهندره ترکیه و باکوره کردستانی جی پولیس و جندرمه و دبر وی که دبر پرس بن و وان چکان جه اندامین پککش گریلاین پککه ورگرن یان جی لوان خالین کو هاتنه دستنیشان کرن و ورگرن دگاوا هفتان ده سرلیدانا وگره او گریلاین کو بخوازن ورن سوده جوه یاسای ببینن اندامین ریکخستنه ین لدروی ترکیه ین لأوروپا و کاربن و یه لسر چیه جی بخواه یان جی بریا پارێزەرên خو سری لنونرتین دیپلوماتیک بدن افج بو یه اوروپا درباسته بل بالیوزخانه و قنصلخانه ترکیه ین لوان ولاتین اوروپی و بچن ناوی خو تومار بکن
او بخوجی دکارن بچن یان جی پارێزەرên wan dikarin wî karî ji ber wa ve bikin navê xwe tomar bikin û bibêjin ez dixwazim sûdê ji vê yasayê wergirim. Di gava heştan de piştî bikîje gava heştan xwe êdî radestkirin dibêjin ew li gorî ku belav bûye lê wê bêje ez dixwazim sûdê ji vê yasayê wergirim çi bi awayekî take kesî yan jî li bajaran bi awayekî rêkxistî û komî dikarin biçin wan navendên ku hatine destnîşankirin û bibêjin ez hatime dixwazim sûdê ji vê yasayê bibînim. Di gava nihan de jî biryara megekê desteya ewlehiya niştimaniya Tirkiye piştî piştrast bike ku cek hatine danîn û rêkxistinê bi temamiyê dî dawîl hebûna xwe aniye ev desteya ewlehiya niştimaniya Tirkiye megeke wê biryarê bide wê raporê amade bike piştrast bike ku êdî temam bûye pekekê xwe hilweşandiye û endamên wê cekên xwe bi temamî danîne li wê gorê êdî wê karibin bên sûdê ji yasayê bibînin. Di gava dihan de jî bi cihkirina mekanîzmayên din bi weşandina biryara fesihbûna PKK di rojnameya fermî de piştî ku megeke jî êdî rapora xwe pêşkêş bike mekanîzmayên dinên yasayî yê ku pêwîstin ji bo beref pêşçûna pêvajoyê wê yek bi yek êdî tê kevin warê cî bi cî kirinê de weke mêvanê me jî got ev prose wê zêde dirêj neke pir angoherî zêde di nava du mehan de wê rapora megekê jî derkeve wê PKK jî çekê xwe deyne û mesela hatinê û vegerê û sûdwergirtina ji yasayê êdî wê dest pê bike em ê vê jî dema pêş êdî li meydanê bibînin.